ublay pi baro ngi priang subhai pi kene tu kubor jungi upet ngor cable news haswa baine khmi ki kubor ki babnya ai ngajan miet ngena phaswa chakimat bakongsan joko kubor menta katayo job uba senchar kupar roy na keseng UDP yak election MLA na Soyong constituency kentaj uba AL hack bay sobut bu Dr Mukul M Sangma ban pendola dek NPP ban thau sarkar amperwa uba polengdo ek jing ekran ban weng no ayu kumu menteri sarkar Aipor sapupra kenta keseng VPP ya ke sarkar ban sange ek jing thungkam kat ba 4 penbed ya ke reservation policy bat ke roster system Gampang pelat saupongut ki beliau hadin babam ke dokhan ke yang yap beliau hagajala asam let jurep ke KHADC bat ke menteri sarkar ke yodo halor ke jing syaot kilo ki marret bat ke senjam barat ba jung ki pat ba ke wikathan rikasi ban penne ke jing khoj hagishnong ki thau Ukertong jong kesengsan Partai United Democratic Party UDP uba sensyar kupar roy. Hakasin kebenengkong ulah syajit kumu MLA Batamai jong ke Soyong constituency. Bad uniu nong mikmat Batamai ulah kular bantre na kebenta kabha kamiat jong ke constituency. Bad jong ke jelahi barok kowe. Uba sensyar kupar roy lengdo thaba ubalayo kan rew hajar hendrew spa nyop hendai vote ula job iki election na kabatam lai hajar sau spa arpu ar vote yau kertong keseng NPP uba asam len malnyang ubalayo kat lai hajar ar spa san punyo vote kat bau kertong ke kongres uba S Osborne Karjana ulayo shi hajar nyau spa rup ar vote kan nota kalayo ar spa nyop ar vote uba stoding thaba jong keseng TMC ulayo prap kendai vote uba sandon dor renta thiang na ke HSPDP ulayo andrew po ar vote uba serap I karbuki na kaseng BJP ulayo saupo vote keno thap vote baro kibla thap gi vote kilong lai po ar hajar sis pa andrew po wingot nadu pasedang ke jinyo vote uba sensyar kupar ulatam ya ke vote persya eu MLA barem ke Soyong bat menteri sarkar barem ke jela uba samlen malnyang kipat ba bagi no kersyan uba sensyar kiblawan up nadu dang step akmat jaka jakanyo vote ha State Central Library Hashilong Kele risab chat kemen habau kertong joki ulatam haman laki kela jong ke jing vote. Da geni ke jing job uba sensyar ke UDP mentak ladon kat arngut ki MLA hagi yang dorbar tawan ke jela. Uba sensyar ubala job iki election MLA hakasian ke benengkong ula penpau ke jing sengongo iki pat ba ke bela penjob yu. Bad ulong ba ke jing job jung ke de ke jing ie pat ba yu bad uba HDR lengdo bam kuah hedwa rublei. Bad mentakum UMLA un beteng ban bud dien yaki kambasa uba HDR lengdo bad bantre na kebenta ban kentiu ya kabha kamiat jong ke Soyong constituency ulong rub kwa ban long tang unong mi khmat ndre kwa ban long unong thau an out of the late Soyong East Castles District Meghalaya sponsored by United Democratic Party has been duly elected to fill the seat of that house from the above constituency. Pasne. Ngati ngaingo yu blay try kandat abu bayu khamat ka kani de kam kaba masih makani de kam kentang nang ni khamat dong IT be blay try kandat un da un sumar un yalam nanti yang aman pet ya ka constituency pro way kum juru ya ka stiri. So what will be your priorities? Baki expect baki job hado rahajar tam yung former MLA. I think it is the love and faith of the people bala lai ba kacamangan let paj ba hi kilawan hi daga mensim daga jingit kani ro ka strong message ba hapo Soyong wajuan daga buat bisa thiet yu paj ba daga jingit. I think I have to start from zero again after everything whatever my uncle has done. So Jingkala starts from tomorrow. Let's see from tomorrow onwards. Because I am from there. I know much a lot about Soyong constituency. Kawai naki jing ang nod ba kikwa ba kendon no ka college ka ba paka nang ba kinong Soyong timdon kam su bonwan po slok atu ya kani pidot na ta jingku Satar kadehi to upgrade all educational institution. That is my first priority.
So makum kuat gibria bikin dan kita ki dropouts, mat kumjur makum no ban upgrade their education system for Soyong constituency. That is a priority. It's been a drought the last 5 years. I think from today onwards, I think starts a new era in Soyong constituency. So what made the difference? Because NPP had all the machinery with them. So what made the difference? Like I've said, like come to Soyong constituency. This is a clear message. Do not come and buy people with money. Come with love. This is a strong message. Atau To all. dia vote sesuai itu kalau mereka mas. Obviously, sympathy vote. Kade, kajingi jong pajba i mahe. Tak kacaka jong i ngami mangate. So pajba kadon ka sympathy vote. I just don't want to be a legislator. I want to be a lawmaker who's going to speak in the assembly. So kini other subjects like ILP, the roster recruitment system, the UCC, which is like main campaign subject jungi public campaign. Menteri Rangba Kejela Meghalaya Conrad Kongkal Sangma hagala sengi ublay ula pentip bagi ladon haduk kendai nak sispa bagi samla pulia Kejela kiladon ha Kejela Manipur bagi layok banwan pilot hagala sengi ublay hadin balami gijing kulmar ba jingi senam ha Kejela Manipur. Menteri Rangba Kejela Conrad Kongkal Sangma habai keren bagi nong patai kubor ula ong bah kini gilai sengi gibelalet palat lais pangut kisamla pulia kibadan ha Kejela Manipur kiladat banwan lamno iki sya Kejela Meghalaya. Bat ke sorkar jela kela pensi ke jinglot ya kelit kawan jongki. Bat ha ka pratrek ujemang ar hajar ar pulai lapan kre kelingsun kabamin Impal Manipur Banwan Shillong. Conrad Kongkal Sangma uliat ho bah kesni ke beningkong kilami kijing abah ke sorkar pedangkam syamlapa eki chartered flight Impal. Ndai ke sorkar jela kela syimkia kene kamat bat lala ban penbet no ya kene kamat. Uliat ho bah kene sengi la jan barok kisamla pulia la dat bermana lamno ki Meghalaya de kebasuk lat no tang iwei ne arngut kisamla pulia namar ki daw ki bamla kyar hendrai khandai puknai ne kisispa ne kisamla pulia Kejela kelawan poi da kebasuk shalayeng laong Menteri Rangba. Yeah, most probably the last group of students just landed in Shillong directly. There was one more flight we organized today directly from Imphal to Shillong. So in the last 3 days, almost 300 plus students have been brought from there, and government of Meghalaya has paid for almost all of them. Maybe there was some advance or some written, they had to give some kind of undertaking, but those were technical problems. As you're aware that we had a lot of technical issues as government of India insisted on not sending chartered flights, and hence we had to take the commercial flights, and that required each student to pay by themselves to their own personal account or through the cash, and hence even though government wanted to book the tickets in the first day especially, we had a lot of challenges. But in the next few days, yesterday and today, and day for yesterday, we were able to then resolve those issues. And today, almost all the students are out, barring maybe just one or two, maybe because of technical reasons. But 99% of our students are back now in Meghalaya. Ha kawai pat kalyang Menteri Rangba uliat ho bah ka pratrek ujemang arajar arpulai. Kijat benriau na Kejela Manipur ki basyong basa Meghalaya kilawan kendo yu ban pa ne kejingkershan na kebenta ban pentikna bakan don ke syongsuk syongsan nya Kejela Meghalaya. Kini ginong yalam ki balali kendo yu Conrad Kongkal Sangma kidai na kejat benriau mar bat kuki. Ha ka ba kila kerpat yu Menteri Rangba banyarap lem ki bahayang bahasam jongki banwan pai sya Kejela Meghalaya. Bat kila kenturu ya Menteri Rangba kumunong yalam keseng NPP ban syimkia lem ya kene kejingja hapok keseng NPP kenang begini ok menekeren. Menteri Rangba ulong basyan wansalet syadali bat nsyimkia kene gamat kamtam hakabon wanra ya ka syongsuk syongsan ha Kejela Manipur. Menteri Rangba ula kentui ginong syong Kejela Manipur bat gijat benreu boper bakin penek ke syongsuk syongsan bat bansange shisendon ki kamyo snam bat gijing baro ki bami dai bane penbet da kejing ya kran nisngu tu jingmut.
Some of the concerned citizens and some of the leaders from the Mar community and the other communities of the Kuki communities, they had met me and they have asked for whatever support we can give from our side as a state government, especially to ensure that there is peace in Shillong, number one. Number two, wherever the family members of anybody, any family members of any of the Kuki families or the families who are coming to Shillong to be with their family during these difficult times, if there can be any way the government can give support. So we have asked Deputy Commissioner to look into that matter. And they've also asked us to take up some of the issues and concerns with the central government as a political party. So those things also, I'll be going to Delhi soon. So whenever I get the opportunity, definitely I'll take up the matter. As overall peace in the state of Manipur is important for the overall peace in the northeast region. And all the situation that has happened in the last few days has been very unfortunate. And I once again, through all of you, would like to appeal to the people of Manipur and the communities that are involved that whatever it is, we must try to ensure that peace is there and violence should not continue. And whatever the problems that are there, we should sit down and through dialogue, we should try to resolve these problems. Hagabayday bakajing sya asyat yab uba roning nong kendri ekishpai BSF hagasantrik ujemang arajar arpulai hajan kasnong mausyun. Menteri Rangba ulong bula betha yu investigating officer banwa de gejing shisha bat ban IT ya kakai pot ke Bapura halor kene gejing ja. Kumta kat ba ompat yo kakai pot ke Bapura bat gejing tip gejing shisha kamlong ke bayha ban keren ai. La ban kedau bah kamit jong kesan terik ujemang arajar arpulai kishpai BSF ki beran pedeng gejing pahara klasiat ke wei ketrok. Bat kene gejing ja ba roning nong kendri lai pu arsenam karta ubanya ya kene ketrok ulah klat asyan. We have asked the investigating officer to find out the facts and give us a full report on this, on what happened and under what circumstances it happened. Hence, without getting the detailed report and the factual report, it would not be appropriate for me to comment. So I'm sure the Deputy CM in charge whom will be able to give you more details. But as of now, we have asked the investigation officer to give us a report. Menteri Rangba Kejela Meghalaya Konrad Kongkal Sangma ula pentim baga jing ekran esok ke pedeng kesorkar jela kesorkar pedeng bat ke kenhun king atiar Nyautrap National Liberation Council HNLC kaliat cekmat. Bala kemilenti baga jing ekran kan salong ke basaiso akin kisingi kibanuan. Konrad Kongkal Sangma ulong baga dega kam ke bedang ya cekmat bat kalong ke basuk bah amar bagi don bon kidau ki bahap ban pediang bat ke jing ekran ru kadang don bat ya cekmat aklenti ke badai. Ulong bayaman tahi empat kuak ban keren benitu halor kene kejing keren esok nomor 4 la ban pen menapat ba ya bro kejing tip. Dari kejing keren kalayat ba ke sorkar ke kemilenti ba kejing keren kan long ke basaiso. The discussions are going on. In fact, a lot of communication has taken place in the last few days. I cannot share all the details right now, but the communication has picked up once again, and we expect that we would see some more positive outcomes in the coming days. But of course, as I said, it's a continuous process. It's not very simple and easy because there's so many factors which we have to consider, and therefore discussions are on and it's going in the right direction. MLA keseng BJP uba AL Hek ubalong ru menteri kesorkar jela ulepen pau ba umsyem le suboj ruem ban unong elam keseng TMC ban pendolat keseng NPP ban tahu kesorkar ban sensyar biang ya kejela Meghalaya. Uba AL Hek ulong ba umsyem le kenduk satya yu nong elam ka TMC Dr. Mukul M Sangma ban yakran na kebenta ban pendolat keseng NPP ban tahu kesorkar ha kejela. Uba AL Hek ulong bula kendit bani higilat patai kubor baule kendo iu Dr. Mukul ne ba Dr. Mukul unane kendo bani keren nega benta ban pendolat eka kenhun MDA bantau ke sorkar. Uba AL Hek ulong pat bule keren kai ba Dr. Mukul ha kapor baye disha ha ke yang dorbar thawan ke jela. Ba Dr. Mukul ula kentu yu ban rungno cha keseng TMC. Kad ba ula jubab da ka baterwa kelai Dr. Mukul ban wan rungno cha keseng BJP. Uni unong ilam ke BJP ula pensyai bakam syimla dan setia ke jing ekran ban penklaim ke sorkar ne ban ekran persya ya ke sorkar MDA. Mi ngan ong ya pi ngadon bait ba ke sorkar ka ba ai ke instruction naga national party ngadam la ban against my
maga national party juga kumno ngan oi kata jangan ada instruction na po Delhi banga ngade bi menteri bat ka gadi NDA ha ka center MDA ha ka Meghalaya Kalau tu kajing kena memukul bawang madi mapi ba target ya kena ke NPP led government atau ke dia kemasyan yang target ka kumno da banga ngadon lang bag NPP government but mangala I against very clear instruction na po ka center banga di menteri lang po ka jingalam jong ka MDA tu po jingalam jong honorable CM Sri Konrad Sangma mun nakalian jong pi bidang sunguhon baik ban ya trail lang bag NPP Kaya tingin try baik lah. Belum nun suhun, idon baka sarkar ga babiang, ni try lang baga dengan sarkar MDA itu. Uba AL hek ulapan pawe kajing senguhon halor kajing bahakam haga sorkar MDA. Bad ulaong bawala ke sorkar MDA kadang ya dang arbenai nraibon kikam ki babaha kila jaha kejela. Ulaong baka BJP daleleru kanam trek menetrelang bat keseng TMC dan ke Kongres. Bat ke BJP kamdan Satya ya kanuguno kadau ban om trek asyuk menetrelang bat keseng NPP. Nrai satang lada ke TMC bat ke Kongres ki wan penesok no bat ke BJP kala ban ya no dakum weipat. Dado bangila form ya ke MDA 2 government. Ikrami kendo yo Dr. Bukul Sangma like no tong hagapor balong assembly. Ha assembly ru ngi kendoi bu asin naisin tang hagapor bedisha hagapor kamra jo honorable speaker. Part of that Islam dan kendo kasi man ya kendo ni man keren dak benda ban form sarkar. Lada fi on dak benda ba form sarkar jawab kan kha ka MDA 2 kiwan hi ki UDP kiwan hi ki PDF kiwan hi ki the TMC ki kwa ingi bin form the government ko ngapi ga songbe ga center ga jungi kan pagarai ga center nga ngaya bi ka national leadership kali badong mengenai kan hi badu Dr. Bukul banyak kan halor ba ngakwa mga kamdan kanu rukum guta ga jikan namar ba mo de waiting belalong senior haga kam himasima lalu kata lo dia waiting senior mo support Meghalaya ka jungi nga ga buram ya ga yo henry ngina deru banlong roma abang ikran dia kanu kakam di kanu kentir nga bangi ikran Kadang kajing penbaik tapi ba Dr. Mukul join bat ka BJP. Badga dan jing we penbaik AM ru am join bagi BJP tang ha gapor bo ngi pi bai songkai ku ya disha hapo assembly kataru ba why not you come and join our party mo why not you come and join the TMC kata he tang jing ikran. If the whole Congress or the whole TMC merge, are doors open? But there's no such talk with any of this political party, only except when we're having tea, they had told us and casual, having tea and all, chatting. He said that why not you come to TMC? He said why not come to BJP? Simple. Menteri ke Sarkar Jela bakmi Ekatanan Animal Husbandry and Veterinary uba AL hek ulong bakladan kejungi opang kisniang ya ke African Swine Fever hakikat tongani ke Jaka. Henry late lakam ban omdan kejing sapriang jongani kejing pang. Uba AL hek ulong bak Sarkar kampat sengudan kam ban kangi kipat ba ban bam do sniang namar kam syamladan satya kejing sapriang jongani kejing pang. Uliatho ba kejing kampang kisniang kelas sedang narilom garo ban nagaliang ketenat kala kangdam 1 kilometer saudong na kejaka badan kisniang gibai opang. Hadian kata lapha yaga rapid response team ban pentikna bakan amdan kejing sapriang jong kejing pang. Uniu Menteri Sarkar uliatho bahagin kisni keladon biang kejing kampang kisniang hakilai tili kejaka ki badan harilom kasi jantia. Ban nagaliang ketenat Sarkar kala kangdam no 1 kilometer saudong ban ompen poi kinu-kinu kisniang na kini kejaka ban kam syamladan ru kejing sapriang jong kene kejing pang. Kerja ninggong suah hapo Garo Hills, gawai na kisnong nga Garo Hills. Tinggal ong immediately ban seasonal itu area. Inam siya ikinu ki fresh livestock ban siya po, dan ikinu livestock bang tayo kin mi siya ba. Tehadin bangilale ya kata, ban gila ong ro within 5 kilometer radius, it has to be 6. Dale ya kata bangila fa immediately ya kini ki response team, rapid response team, jongka veterinary department, the rapid response team,
to ensure bahawa kanumdan kanu ka spread further spread hapo ka katu jaka lani sedu baja tinggal lap mengela proof bu maka datang itu jaka kadon tang itu iba jah itu por ban menta kelalong normal bian di menta pada gini isi kala jab yang hakilai tiliki po kasih jantia jungi po peruslah itu jaka laja tiga turu within 1 kilometer ngelasis pakanumdan kanu ba di any ban punya la ban ra ege livestock nang te nang nunggu satu lan na nang te sebar kena ba nginyu i ba hadu mata bade maja hadu gini gisiru kemudian kanu ka casualties lan ke spread ke baja po ka state megalai hadu mata hi kimpat don hiru manong man khangru igi pai ba ban ba namar ba kampat long ka widespread kadang long bed into isolation sih kadang suja angur yang nung tak minum air malai yang nung tenan be tapi ikas senjam bar kebab la simba kenang ba kinam pur syakiwe tadi ngong ifi lafa ya rapid response team mungkin le ege berkala lafa ege doktor juga veterinary lafa lo dia baro mungkin ningkong shoban seasonal ege tu area komba 1 kilometer makin ki livestock kepada yang tu jaka amla menra sinu bat ke bau perat baru kina amla menora hai tu jaka walaki kubor kila sapriang ba kaseng NPP kabayalam ke sarkar MDA2 kala ban kentat no kaseng UDP hadin ke election MLA hasoyong nagaliang menteri sarkar uba apol lengdo uba na kaseng UDP ulong ba umdan satya kan no gejeng perwa yaki kubor hamsaya ba unsya penhiar syukino na kasyuki menteri Uba poleng do ubalong ru working president kaseng UDP ulang ba amdan kanu gejeng perwa halor gejeng sapriang ki hamsaya ba ansa syaweng no ko bu menteri ke sarkar jela hadien ke election ha soyong constituency ulang bagi beliau kila ban keren bonjat Henry un Syakri na kabenta ke bahaka miat jong jela ba udai ubreu ubam ju perwa AA ya gejeng bena hamsaya Nalor kani uba poleng do ulakan tadru ikejeng sapriang ki kubor bahkan don kejeng kala hakasan himasima kamtam hapreng kejeng adai ke UDP bat ke NPP hadien beladak penbenai ke result jong ki election hasoyong habajubab ikani uba poleng do ulong badai tang ubreu ubakran ikani unlong uba biang tam hiru ban ai ke jubab halor kejeng keli lah ke NPP kala kro ke UDP ban peneso no batka uba poleng do rujubab dek boong bakam syunadan ARUM badulong babon kila ban keren bonjat ikiren san yalap election kamtam ha baki election kalong tang hakawe ka constituency balada don arpongut kinong keren hakawe keren san kumta kin keren bed dakum ni kumtai well he's the best person to comment again and again but as I indicated the other day the verdict of 2023 has to be respected. That verdict gave NPP 26 constituencies, which is why they could not form a government on their own. That same verdict gave the UDP 11 seats, and it's a verdict. When you analyze the election results, you have to analyze it sector-wise. So the Garo sector voted mainly in favor of the NPP, and the Khasi Jaintia sector voted mainly for a regional party called the UDP with 11 seats. So when you combine the two sectors, then only MDA 2 came into existence. Nagaliang uba senyaw halang dhar ubalong unong yalam ke NPP badu sembut menteri rang ba kejela. Ula kentat gi kubor hamsaya bahkan sadon kejingkela haga sarkar MDA 2. Uba senyaw halang dhar ulong babaro ki parlok be trelang ha ke MDA kidon ye kejing yadai ke bajan bha. Bat ke sarkar MDA kalong ke baklan bat MI bahkan don kanu kejingkela hadin ke election haga soyong constituency. Uba senyaw halang dhar uba kemiru ya ketenat penroisor ulong ba ke sarkar jela kalakut jengmut bahkan penkenria abet igi breu ke basa athemetor bat ulong ba ke jing dawa jong ke harijan panchayat komiti kalong ke basa palat put. Ya ke ba ke sarkar kamla ban pediang satya. Keharijan Panchayat Komiti Keladawan ke Sarkar ban ai arspa square meter ke Jaka ya kawai ke Longyeng nalor kesong pisa ba arpaulak tengka bakin Snayeng.
Uli itu bagi Sarkar Jela kala file ke affidavit haging syari ban pentip bagi harijan Kim Shimla Priang ya kejing terwajang ke Sarkar. Uba senyaw halang dahar uli itu bagi Sarkar Jela hak tayo ke banwan kan sasyong jingyalang ban shimikarai hak bayday bat kani kamat. At work committee. So maybe next week we will take a call, but not yet fixed the time. So not fixed. We already filed everything to the court. So at the same time, while we are waiting for the court order, we have to sit once. So what does the affidavit say? That is No, we just filed the affidavit because they replied the Harijan committee they didn't accept the proposal of the government. Simple we inform the court only. That is at the level only. no, because they are demanding land. No, that is not possible. That is frankly not possible. Their demand is too high. Separately house land. Kau lah. Ban ong ba ka sarkar ka don be gajing tumo ban weng no ya kathi hadin ka ni ka tayo. That is the purpose. Committee ka But ba. in the court, since they have gone to court, we have to wait for the court verdict now. Hadian bagasang san pertai Voice of the People's Party VPP keladap penelong ya gejing pensuto patba hakaleng jaka halor gejing penterekam ya ke roster system bat gejing no siliang jong ka bahak thungkam. Hagasing thok dieng kinong ngelam ka VPP kilalit arti da kador khas ya ke Sarkar Jela bat aipor sopo prakenta ya ke Sarkar Jela bagan penmi ya ke hukum ban pensengi aswa ya gejing thungkam haki tenat sarkar kat ba ompat la ban penbet ya ke reservation policy bat ya ke roster system. Kaseng Voice of the People's Party VPP hapok gejing lamu Presiden uba Ardan Miller Basayumaj rengkat bat kilangut ki MLA ke baken top uba Adelbert Nongrum uba Bright Starwell Marbanyang bat uba Livingstone Karpran kilalit ban IT ke dorkas syak Sarkar Jela. Hagini kesengi pat ba kelelum hakajaka yang kali jong ke Additional Secretariat Shillong kum kadak ban ajing kersya ni gini ginong yalam ka VPP haswa baken lit ai ke dorkas syak Sarkar Jela ke belam da Menteri Rangba u Konrad Kongkal Sangma. Uba Ardan Mela Basayumaj ulapan benah hagajing yalang bagasengkan aipor sapu prakentai ke Sarkar Jela bagadai ban lum ya ke darbar ke Bakerpang banyatai halor ke reservation policy jong ke Jela bat ke roster system. Nalor kene uloong baka VPP ke dawaru nak Sarkar bagadai ban pensenge mardor ke jing thungkam hagi tenat Sarkar kat ba ompat kemi benia ke roster system bat ke reservation policy. Uba Ardan Basayumaj uloong balar ke Sarkar company ke hukum ka VPP kan permena daki program yaki hakini gisni banwan. Mangilaya Isya amanta lasan puway tilik Islam beladak dia. Enough is enough. Kani kasur kabagi kuat batan pau la kabasay ya ka government ka MDA 1 but 2 kani ka 2. Ay buron kamtam yang baaden ubreng nongyalam Ubangadang penkin mau, but in the absence of a strong and effective leadership, the revolution is bound to fail. Iwa pun kindat, bagadai kabasyongnya, kabasyong bat kabasyong nongrim kini ki issue. Kini ibadah na suki, kiyo ana, bangilay sa surok, mihapan wan. Ngina pendap na kacong ke kamram hapo assembly. Tang bakiyong bagim don numbers timut bagin kentron mo. Ngiko ban kena basay. Bagim don ke numbers hapo assembly. Ngidon ke numbers yapi upai pa. Bagino nga ban Suresha namar ka reservation policy kare ka kmi. Karostro kare ka tanap naman jong kam menta barsaya no si sedon hawede barka rokom pentrekam ya ka roster system bukan pai patch ka kimi ka beri ka reservation policy sarkar kala penstat ye ki kam khot kam agini ki si man lagateo ki khot application tinamar tang isno ba larangi nisha baka sarkar kanang khot ban pendap ye kini ki post ki ba like kumbagala menta hagani ka dur barangani kerukom kan long ka jingdo nong ka bakrao tingi snow tho baga sarkar ka kwa ban dili ya gani kamat ka kwa ban pinsuki baraga jugo por kalanang khot ban thep kam man lagasni te teina mar ka tarang ni snow bakala dei ka por ban ningkong ni dei ban dana ka sarkar baga dei ban pinsange mardor ya kini ki interview kam namar kani ka jingale ka ji ka dei ya gani ka mat ka bangile kren baro
ke job reservation policy. Nila kerana duk ke kong ba ngim don ke jinge ya kata ka roster. Mereka tahu ke tenrai juga jinge ke bami. Haba penteri kami ke roster hakani ke por ke pemerintah. Kadai lingba kata ke reservation policy. Lapan kaya ke jinge na kata ke reservation policy. Namar ke jing bhakam kamlong ke basyong hak le singa labanom. Kamlong ke bapiang nakam ta jong kini ki ki jat kendri ke basyong hakani ke jelami ke halia. Ilabanom kumno sanpo lalai pusan hapor bengi bha ngin bha bengi niok benta markat ju. Kadai kata ke bapenlong bahagi ki sini haba ka sarkar kala khot ya ki interview haba la artai se ki post ki balai ki samla khasi ki sedang ban ut ki kme ki pa ki sedang ban ut namar ki ba dalai ka kam shipotli nyo kan lek shatai ar le se kan don hangni la nilai kan don hangni kata kadai namar ba ka rukom bha thungkam lingba gani ka reception policy kamlong ka bapiang dai namar kata kata ngi layak keren komban supin kamau ngi lara ya gani hapo assembly u chief minister ul juba kong bala kim sno ya kin lecturing kasuri ngai kompoi perhat bagai kasuri kan ai ke juba bagani kadai ke kamram juga sarkar ban thawi ke policy ban pendai kadai ke kamram juga sarkar bat ke yang dorbar thawan kamdai ke yang kasuri ngisno tho bagi nongalam jingi kibada na secretary na kapor shakapor kim jukwa ban wengi ke jinge kibaga jet menriu kai gendo dayola kinyat shakadiang kinyat shagamon kinyat keleng kim tre ban shim ya ke jingket kli ban mentaru kikwa ban persang ban nyat ya kani shagayeng kasri ndre metam donla don linti dag moipat kila sno tho bagen hak ban le ye baka voice of the people party kumba kala kular hakipore la election bangini khi ya kani ngilai kerana po assembly ngikam jet bang election surat kumni na do kasni ke baningkong ngiem kwa ndrengi om bala daga jaka ya tai kare ke jaka ka bangimyo penban galat bani keren dari ke sarkar kam kwa bangini tai ngini theri ke banta ngin hapan mi menta syasuro ngasukwa banong pi paro ki bapoy ke ni ka por ka bamenta kani ke jingga jingi ke ka etam kamlang ka masuk pada sarkar nang tono ARD wan ya keren me pa kumno ya penbet kanum sup kumta dena mar kata kadang nilek keleng ban pensyai ki pai ba bagian ai ke cikir siani larang idon ya ke cing snow kit kri ngam dagi khon ki ti ka pateng banwan dan kam ban penbet ya kane ka reception policy haga jaga begini ya ke cing kersan ka bakhlai kisang mi pemban ki jing kan tho kisang mi pemban ki jing penting kok tempan mani tip ki keren ni ko to reception policy yo long bolong po Manipur na paling is punya hab jumor paling ni long kum kata Manipur ni yang ni kita ban penbai ni klamang bawa ai kam show kita ki wei ni klamang penduk no ai reception policy ni suang penbiang ni klam dawa ban penduk lada dawa ban penduk tekan ke kan thama habang yang kali ke polisi kambiang te kano siniang tangkum tar mlong syu kamo dale ka sarkar kat bagale nang ni smak mlong syu nang bayo ka ki ka thma balai kan ki ka thma nada ka sarkar ka dale ka jingit kli kanum don ka jing ki thma ani ka jing penting asno ba kita ki perlok garu imat di kendu ingi ki cia bam imno ngalek na ni sepo nong stan ngani thu ipi ngai kendu iki samra garu kibere ki nong ki kam seng balang ilai keren ni sandor kamne bagi ngele atma lagi kamdar gol no biji keren persya ndai teng la persang ban sna jubor ya karkom muddur karkom perkhat kenang bangingin kenran dino banya dawai kini ka hok te hato kalong si bangin sangeno kani ka shithi ka pamanta ka bangin lek tanai ka dei ka jingbu por ya ka sarkar bahapo sapo prakanta pidai ban pendi ya kan notification ka ba pensang alut ya kam thung jam sapo prakanta ni ai por but ya ka jingi ki ka jingi ninya shahmat laro pai ba wai
kajing kerja ka sarkar kan hak ban le kumta kibon ni gelak patai kubon ban pni ban issue yang notification hapo sabu prakanta lem kumta nyen sedang dagi program iki ha kabukut jongani ke sabu prakanta ban Vice President dan General Secretary. Ini yang super keren, right? Oh, Nagaland kejing yang penkre, ya kejing kut juga tak sahaja prakanta. Te ngingin tep kalong kumno, tombala daga sarkar kama pan issue. Ya katakan notification ban pensenge, yang hapan penkre right dari kejing ki. Te kumbang ilaya peni ya kejing menjur pangidon kam ban ya daga bae nangi syakmat yang sepen bana yang saya kedua sian nak mangi komki nanglam juga parti bagi ni perkhat kai ka jingki ka baningkong ka bangin sedang bat ka ban penbot ter nagawi ka por sui por ngini ki bat ngangek ba ngenam skap ya ka jing penduk mensim naga yang gamon bat ka don kami ni tang goi bangin Asia bat ngini ini aga ka jingki ka jing ngini ki haru bangin job ngini ki tang shiteng lenti abang ngini ki haru ban job dengan after istam bat ngin ban kintu ki samla ka jingi kumno bagi ni simbanta Hagalu berukom bensimetai kita kijing. Nangesa bat ngina mentaki bai pat ki kubor ngen sawan pai hadin kini kijing penbena. Are you panicky with the level of low AMH in your blood reports? AMH is the anti-Mullerian hormone that is released from your eggs. It is the indicator of the balance of your eggs at that particular time. It doesn't indicate your chances of pregnancy at all. So even if your AMH is 0.2, you still have a fair chance of pregnancy. Hapapai biang syaki benta jongko kubor. Dang step perengap agasi baar jongko toyo nyutli kidukan ke badan hanong po ag distrik Ribhoi. Kila syak bamdo agi telit deng ke bala kelang bha. Bala subajor ba kejing peluk jongki kidukan ke badan haki artli gejaka kalak bandai bala wiang deng
daki riu runar. Hagawi ke jengjap ding gumah nyau tli gidukan kila kelang hagading. Kapalaja haki podang setiap perngap jongka kendai terik ujemang kesenam arajar arpulai hanong po. Kini gidukan kidan hagi jaka ki boper haga basan telinaki kidan haga nong po town shopping complex bar artli hakmat jongka Meghalaya Cooperative Apex Bank. Kat kum gijing itu jong kisaki ki telit ding kidai ki bala la ban pilip no da ki jipai ke Central Reserve Police Force ke badan haga jaka kat bagidang apahara. Habagran hegi nong thok kubor kitra jeng ini gidukan gilapan pa we gejing so benyau namar ba kajenglut kalakot daki paulak tengka. Namar kata kadau kilalet ban ujor haga tanat anong po halor kene gejing ja. Cucuk ini kitra dukan kele kentui ke sorkar bakin penstam daga beteng ya kirunar ki badan keti haga ne gejing ploding. Habala keli la ka kor CCTV jong ke ATM jong ka Meghalaya Cooperative Apex Bank la ka lalaan record ikan ke jengja la syam bakam sum trekam ruem namar bam dan boarding elektrik. Long ngamen step ong marsen ya kitcha te itu lok jangan latih jasulia te mut bulan sene de la pun no i perlok ong ba pilatin pati berne ke jengja dukan jengki yang balai iu ngom tang mut badai bala suwen tu ndai pade ke ong der bawan tu kibriu la sya thang ong ta tengi ha por bangi syua ban le ting la syang bar khot ngi ka syula ba donding rum don re I the rum don la pen lip bar khot ka donding la ra sa jing namar ban sya sulia te mar snya poi gom ta ong tengi ngol ngom ai ne ke jingja te mar tapat wan kini kila batai ong ka no baje la ja mut kila itu hadin pade kila ong por ba wan kiserpi kamut kila pen lip ka ding tengi ring TBA kata hadin kata pade syai men step tu ong ngir ngedap ka sul ngom ong pun ya kini ki perlok ken te kiner kilaywan te ka jingdu de kamtir ka bakaj ura no por la ma singa ka por lai beje tu tangawan mare don gu perlu kapun din tu bida pun tu de wan ngal de la don na ipayak kat mati kulit nanta bida ni isi sopil dan sit si oto ya din tu bida tempat tinggi nol tan tan di kira pun ba nol tan di di ero Bunba rem lain gut king nak batai kendian hado kumno kajia la kadi bagadon ga jing ing napok ne don bathang buru na ba don bathang itu na bar bila kena kata don buru bathang na ba kat no ka los try silakan Ban beteng ye kejing temu ban ajing tip bat ban pensuto iki kentai he kebedai bat kejing sitam ke bala tip kum ka fallopian tube blockage. Ka Dr. Arpita Sarma, ka Chief IVF Consultant jong ka Janetva IVF Center Guwahati. Kalekran bat PCN ban batai benya halor kene kejing pang bat ke ai ke bagi dei ban le na ke benta ban yo ya kejing sumar. Hello doctor, good evening. Nowadays we see that fallopian tube blockage is very common in infertility. What do you think could be the reason? We know that fallopian tubes are important for us for a national conception because it is the site where fertilization process occurs, or if we say in our language, then the union of sperm and egg occurs in these tubes. So if one or both the tubes are blocked, then natural conception is not possible in a female body. Now, in your next part, what is the common cause of fallopian tube block? I must say in Shillong, I could see the common reason for fallopian tube block is tuberculosis. If a couple is diagnosed with tubal block, what is the next approach? So, if you are diagnosed with unilateral or bilateral tubal block, we have two options for that. The first option, we will approach for the fertility enhancing tubal surgery. So here we will with some pinholes we will try to clear the block, and then we will leave the patient for 3 to 6 months for natural conception. If that doesn't happen, the second option is surely the in vitro fertilization or IVF, where the
sperm and eggs are fertilized outside the female body, and then the embryos are put back inside the uterus. Doctor, what is the success rate of tubal surgery? So with tubal surgery, as I discussed, there is a very good chance of that releasing at least one side of the tube, and we know that for natural conception at least one tube is sufficient to get a pregnancy. So before taking a call for IVF, we could surely opt for tubal surgeries and then take a call for in vitro fertilization process in any case of tubal block. I believe our viewers have benefited a lot from that. Thank you very much for your time, Doctor. So if you want to know more about the laparoscopic myomectomy, you can surely contact us. We will try to help you. Thank you. Kumbasa pongut kinong shnong hanong ladau kabaran nakathan jirang haga distrik Ribhoi. Keliyo opang daga bapre penhiar bat su ukpo haba kilaba mekadoka hakawai ke yang yak beriau kabadan ha mairangpur haga jela Asam. Hadian katuk anesngi belami ki kubor kampang gibriyo na kababa mekadoka ha karilum garo. Layo opat sekawai ke kubor baladan kumba saup hotam kinong shnong jong kanong ladau hakathan jirang haka distrik Ribhoi. Kibala kampang sendet bat syakta haka jengpang pre penhiar bat su ukpo hadian kejeng le isim benta juki sekawai ke yang bayap beriyo haka shnong mairangpur haka jela Asam. Katkum kejeng tip balayo alum, laong bagani kejeng kampang kensan ginong shnong jong kanong ladau, kelajan adu kakandai trik jemang arhajar arpulai. Kata tang hadian kejeng wan seki yang yap beriau ha mairangpur. Bat kelajar u hadian kajeng ya bam jasngi dakadok ha upan bat udai hak ni kejeng. Nakaliang u Dr. El Gashngau Dr. ka Pathar Khama CHC uliatho bagi bor jong ni kajaka sumar kliyo jeng tip walau kejeng don jekiri upat ba kibala kampang kensan na kasnong nong ladau. Mat marmar nakaliang jong ni CHC kilapha da artli gi kaliket nongpang bandit syau kini kinongpang daga bakarpat ru banamar kejeng bon jeki nongpang bagi bahayang penon kam dagi kali shimet ban penpoi ki bapang syakani kajaka sumar. Ulai itu ru ba kibala kampang pre penhiar bat sokpo kibala jorba kani kasnong ha kibala don palat sau pongut kibakan top ikin thai bat senrang. Nrei don bokpat namar kejeng nong lakloi ban pentip skibor sumar balayo ban ai kejeng sumar kabakar kia. Bat kam shim ladon kanu kejeng ja kabasngusi. Ulai itu ru bahadu menta ladon katu kani ginong pang kibalayo manit pai no asala yeng bat don satang katu kanangot kibadang don ha kani kajaka sumar. Lanong lado hak tugas ni baar leya bru isha pakrapur Mariampur. Oh Mariampur lapui hate de ya chong thai ispang de di isha nata adin bela tep bru ya bang keca ya bang jupan berdai beru bendi sijo berputung de berkedokha temas ya labam berkecarat ti labuan di sini yang kayak cai cai Dekat dengan kali pi. Sapu langut ni. Kemudian kita pergi balai berok kai. Sigat lagi, sistem lisa. Tiga tak karakum sistem pi kemudian longgang pi. Buyong aku kali dak ke ko. Cam ini kecak. Hai. Giba lay tu sim berok kai harus buat lagi sastal se. Lawan ni. Setiang lah pelak jimnian. Dia iba nang irang sak das. Kumbas posting kadway dunang iyo information naibe try snong jong kihi bay long ba kidon kibri hasnong ko ba arpo lai pumut baki ya pri ya penhiar de ni pha no arkli ki ambulans nam ni balik shaw iki bangila karpat iki bala dadang don ki kali private ke yu one kid iki shanis postal jongi de naliang jongi ro gilawan lam dalawan lam ki poi hamni kumba kadway steng kad arduna kumta dan dangi lalap bagi di kibriu long kiadon kata kecing pri berpenhiar kecing sukpo dangi la keli nak gadau ba kilong kunta taki ayangi ki history bagi ong ba haka kendai tarik kunta bagi le chapo Asam kadon kecing yak briu stai Asam kili yin yak briu bada ki yabam jingbam hangta dangi lawan pai sejin kisah yo kata ke pri penhiar ban nang ni na po hostel jengi ngila persyang ban ai ki kajing sumar ban ka bas ni ai ngu yo ublei ba hadu menta empat don mano kajing jia ka bas sosi bat barok kinopang kila klan ha ka wi kajing ja ka bam sola ban pediang ha ka bagi bre ka bam la ban itu la keno ba kelalet ban ber ka bi ha ka ba kri ka badan
hari boy setni kebalon rapat de kejing yap ke besar kai jing dok ha ke baim ha kini ke wa bat kini kejing ja kelaja ha ka khatwe trik ujemang hajar apulang kini ke kubor kelas sapriang stat alor kejing yap ke dok ha kadai hadian kejing sapriang jongkowe ke video kebalai i de breu lam perlo jung bala persyang manra ke ke dok ha ke bahe bat ke bakya hadu 30 kilo tam bat dia kini ke dok ha la subab badai ka catfish Datum ke kubor balayo alum na kubor ka pathar kema police outpost. Laong bagi don kibreu ke bamla abni itu ke balal ber da ka bi kharu ha ka wakri. Ka balawan ra ka jingyap pathar jong ki dokha kentup i dokha ki barit bat ki bahe. Na kaliang ki pulet kilalit ban toket shkene wa bat lalap yalai tali ki paket plastik ki bala suba bagi dai ki song jong ki dawai bi kharu. Bat na kaliang ki pulet ki dang penlong ya ke jing toket. Bat ka token ngut ki breu na ke distrik Ribhoi. Kila syakot cakap tanat, nang bandiok bantoket, halor kini ke jingja. Akan kelas peluk sesok tinu. Diam. Diam. Mama, niti. Da kejing sokya halor kejing ot jing nam jong inong rap halor kejing sha ot kilo ki mar rap haba ki let de hayodo ha kesing balang jong katayo ka Khasi Hills Autonomous District Council kala syem ya garai ban pendo no ya kejing ot kilo ya ki nogi nogi mar rap ki balawan ra hayodo ha kenong ba shlong Chief Executive Member ka KHADC Upatitas Starwell Khan ulalu me kejing yalang banekran ha kabaidai ba kejing sha ot kilo ki mar rap Badakani kejing yalang leran lang ki executive member jong ka council kinong khayi kinong yalam ka Hills Farmer Union usiem ke himam liam upa iam ainam menix iam bat ki bekiwei habai kran beginong pathai kubor chief executive member ulong bagila shime karai banadu menta om dai bandon kenu kejing ot kilo hayodo bat dai ban bu renti ko hukum balapen mi de himam liam nadu kesnam arhajar khat kandai bayi ki marrap bawanra di kinong rap bande hayodo ne hakinu kiyo bahab hakimam liam om de ban le kumni ulong baladon pat kinong rap ki badang priang ya kejing ot kilo kata kan syong hi haki mereka council kan om kit kli kinong rap ki ba priang ya kene kejing ot kilo uba titos Starwell Khan ulong ba ka council kan penmiru ya ka notification ka balong kum gajo ka hukum jong himam lim bat kane kan trekam habarok yo ki badan hopo uput usam jong district council kanang bakan om don syu kejing ot kilo hai kenu yo Uliatho bahkan donru ke special committee ke ban clear do CEM rengkat ki EM ke Hills Farmer Union kinong khayi bat ki clear nong sensyar banekran ni ke jing e jigi nong rap hakaleng ki district bat ka council kanwan ra ka second amendment bill ka bedai bat ka Khasi Hills Autonomous District Establishment Management and Control of Market hagaba antap gi kendon ban mana teng e ya ke jing ot kilo ya ki marra ba ngi kwa ban pentip sya ki pait ba Pada kalian ke council, mdei bang isu hala, tang ya kani ke kam ke jing e joki nong rep, tang kumni kembagi kendu jing e. Ma teng ban isu hala kasuk, ban isu he tang am kasuk, nrengi perkat ke kam. Bagata kalong, kani ke isi kalawan ra ya kawai ke bill, ya kawai ke act, ke bengiong, ke amendment bill, ke badai ya ke Khasi Hills Autonomous District Establishment Management and Control of Market. Kani ka second amendment ka bangilawan ra lengba kani ka act. But ha kani ka act kiladon kini ki clause kiba ngilamana teng e ha ka jinga dei ba kani ka ot kilo. Kiladon ki section ki barang insert ani bat nginang penbha syu but ha ka ju ka poru hadin bangila dep finalize kani ngin say kendu ya ke state government bahkan penstet aka bangin yo no ya ka asen no gubernur bangan itu ipi sisin bahkan ika ak gila yo ban asen no gubernur kini giji kiba ngia kendu naka pos kapor on salak ban yaram on salak ban stop tekata kada ke ba kasin jam ke bahkan ni ka executive committee kala shimkia halo ka jing kinong rep ya kani ka second amendment nadu senam arajar aku wengi lawan raknang hadin bangilai kendu ikini kiting hadin bangilai ya kendu ikinong rep
ngi kendu iki seng nong rep ngi kendu iki nong khayi bat na ta ka daw ngi sawara bet da ka an pi bat syukran kasuk rela dangim dan ka an menuban petrekam ka an menuban enforce kin syuong yu brio yu nong khayi wat 6 kilo re hatu ka don ka an ka bakhang ban 6 kilo kam dan tin re ka ni ka de ka an ka bangila shna na pot district council kumno ban khang lat sendon ya ka ni ka 4 kilo đây ban pet tang ka jing trong ka jing 8 kilo đây gini pet ru ya ka jing long jing man hapo yo we đây ba ka jing don kam le si ka ba na ka council sa ka por ngi chu ai jing rap ya ka hima meliam kum nu ban bahaya ya ka yo bat kum juru pet ya ka jing sna ya ka yo dilang ka bala sna na ka liang hima meliam ba le si na ka liang council ngin sa pet ka lat ka lanti ka bangila ban ai ki jing rap bat kum juru na ka liang jong ka treat ia menteri pet pa kum bangila le hakini ki kandiat sengi bala dep ba mdai bandon shu tu ki ba syong madan ki balong illegal ki ba khamtam ba ki bar jela ba kin syong madan apo yo au put usam jong yo do mju na kaliang ilaka dekat ka trilang ban pet ki jing ki balong salansar apo yo do Kaseng Hinyo Trap Integrated Territorial Organization HITO hakasi palai jong tayo kalalit dawano sembut menteri rang ba agajela uba senyaw balang dhar bag sarkar kadai ban shnano da kamat rekam ban phai khamat kerpang sigi samla pule ki bawan na kilong yang ki badok kenang bakin la ban beteng ya ki jing pule jongki u presiden ke hito ba don bok dakhar habe kren bagi nong pathai kubor ulong ba kaseng kelalap bagi don kato kanengot ki samla pule ki bamla ban beteng ya ki jing pule namar ke jing ban jong ke jing dok kamtam ha bagi kimi ki pa kimla asyo ban kersha ki bandet beteng ya ki jing pule ulong ba kaseng ladawan ke sarkar ban thau no de ka policy ne da ke education scholarship ha ke state education policy ban ajing erap ki khna ki pawan na kilong yang ki badok bakin yo ban beteng ya ka jing pule jongki uba don bok dakhar ulong bahagdor khas kabal IT da kaseng na kerpat ru ke sarkar jela bantei ya ke jakasa na ke hostel na ke benta ki khna ki bawan na ki thanong kendong bat ki bawan na kilong yang ki badok khnang bakin don kam syo bansa ke jakasa ki ba penyaj dagi rio shimen ban shna di kita ki an ki polisi ban yo ya ta kenja scheme lani kita ki school ka biaya benta jong ka education scholarship kenang begini ki kena ki bawan na kalong yang kebeduk ki benang ki berstart ki badan kata kelakam ki ba ki ban yaj khmat ni wan halor kata ban pensngo ya ki ba ki de ban shna no da kan ka polisi ka ba biang kenang begini ki kena ki bamla ban pulia ya kata ka further studies kin la ban pulia leng ba ga jingaram jong government te kan ni ko topik ngin la banong ka dai ka bla slam ba ndai 4 juton bakran tangi ngi smo ba kum ka seng bangi la pe teng ba bon ki ki ba shem ji khna ke ba pule tingla kenturu ngela kerparu no deputy CM bon pensung su CM hakle ka ni dor khar sumi ba deputy CM ulaong ba yamenta un lawan UCM un place ya kan ni bat kin ya kren bat kin ya ngam bat kin pe ada kila dep kun thop na em ya kan ni ka ki points ki bangi la ai hapo kata ka kila kentum na am ya kan ka memorandum alne kita ki point ki bangi ai hakata ka education policy ki pa pensau te hakane hi ngadang ya kren bat ung ong pensau lem show menteri rang ba bakin kat bakin phadon kata ka policy ta kinu ki khna ki balawan chakhamat ki bamla shu bandit pule fa ya ka further studies so baha ban yarab ya ki lingba ka chief minister fund ane re ki kinja scheme lane ki fund ki ba pher jong sarkar jala hangni ka memong ya la pensau ro kamtam don ki khana ke jongi ke ba ong de kenten nong bai ki ba wan ka far flung area lani kata ka remote village area kim don kata ka accommodation ka ba biang hanre hangne ke jalangi i ba yeki wei ki jaj benre kum ye ka karbi hostel ki la ban snang te hapo jan panmau te what you is ru hangni ki ai jaka kum ba stengka square foot tengi ni sngo ba na kaleng jongi lada yeki wei ki ba wan na bar ka sarkar kala ban ai ka baha men sen na ni baha do kata ba ye ki jong la jong bon ni ye ki bakin sakama bakin ya te kata ni sngong yuan chakmat ni tho lot hang ne hak po memorandum ngila pun sngong lot nadong sedong pat ngila sngong dei hi bai ko government ka dei ban shim khya ye kan ne pat la ka government kamla ban shim khya tang yim man se kumba phlai ina ko por ka issue hi ko bakala shim ka hito kay khun ba hadu ban job khanang ba kalawai ka pateng jong kini kisamla ki popule kinyo ya kata ka baha ka hok ka jong ki ka badai ban sngoto e jinglong jingman bat kat no ki kam ki jam ki layaj ha ka bedai ba jingte ya ka maternity and child health hospital hanyang bernai parila
bat ka trauma center Hanongpo. Hakala asngi ublei jeng katayo ke menteri ketenat ka kot kakya Gejala Meghalaya i Dr. Amperin Lengdo. Ilalit banjurip dalade yakini ki jaka ajeng sumar ki badon haka distrik Ribhoi. Namar kejing saateng kajing tei kejing pendap ki artli ki jaka sumar pang haka distrik Ribhoi kabla bon snam ki bakentop ya ka maternity and child hospital MCH hanyang bernai parila bat ka trauma center Hanongpo. Haka pratrik ujemang arajar arpulai ke menteri ketenat ka kot kakya i Dr. Amperin Lengdo ilalit banjurip hidalade kini ki jaka sumar bat ban betha gi bor beri kemi ban penstat ban pendap no kenang bani ban plien no ikini ki jaka sumar hapok kani hi kesnem. Hagani ke jinglet jurip i Dr. Amperin Lengdo ledan lang uba Meral Bonds u chairman ke Health Advisory Committee ke Sarkar Jela u Dr. Celestine Lengdo MLA ke Umsning Constituency ke officer na ketenat ka kot kakya bat kiwe ki tenat ke beren benta bantai kini ki artli ki jaka sumar. Hadin ke jingye kendo bat ke jingti ibnya halor ke jingtai ke badangsa akini ki jaka sumar. I Dr. Amperin Lengdo iliatho ignong to kubor baki kam gilanang yat stet bha hakini ki jaka sumar khamtam ha ka maternity and child hospital ha ka ba kabasa menta kalong satang kajing penpoy ke boarding ke umbam umdi ke surok bat ha ka bayadai pat bat kajing tungkam tungjam kan senang yat stet bha bat ikani on selit ra syakamiat jong menteri rang ba ka jela liatho ru bah ka bayadai bat ke trauma center kanir ka kam kalaya chikmat kamtam bantai ki artli ki operation theater bat kamtam bagadan kejing ru baya ke building jong trauma center lapanan kam manle kum ka covid center bagajing don jong office UDM and HO hagan ke building Hendrai yagan ke office on sala ban pengeria no shan hadin beladak bantai ke building ke betemai ka badan hajan jong ke hospital I Dr. Amperin ilong bakan long kejing kerkui ki pat ba jong ke distrik tang maria yo ban play kini ki artli ki jaka sumar pat ba Hendrai ki pat ba ken hak bania sya spor na kebenta kejing penbiang ki babon ke jaka sumar kumta kejing play kala ban kam syempor Hendrai ilapan pau pat bakadon kejing kermen bani ban play no ini ke jaka sumar hapok kene hi kesnam namar lala ban betha ban aipor kitnat trikam sarkar ki badan la kebenta bagin pendap no marmar bat ban sekendo biang hakini ki kendiat benai Naga benta ban pentikna ya kejing trikam no jong kini ki health institution hapok ka Ribhoi district kabi ki jong ka banongkong ka ngila lik 6 step gede ka MCH hospital hang ti hapok umran parila umsling ka baar gede ka trauma center hang ni hanongpo ka balai ka long nagam ta pendep no ya ka office jong di MHO hang ni hapok Ribhoi district bat ka basaw mentangi don hang ni hapok UGNM nursing school ban pej ban kemi nam tangi jong dom kam di kini baro south li kini ki health institution ki bakong san bah ki bakata ke district baro kawe kum kan ke GNM nursing school hang ni la sedang la function la dep ban inaugurate kan rimta ke bakong san bah ke MCH hospital bat kan ke trauma center bat ka office jong di MNHO kumbai madam ila dep ban pencai ba sisin beng la yo ban shift ya ka office di MNHO haka jaka ka office ka batmai ka badon hang ni hanong poi ka bamot bagatu building nyok trauma center baro la long ban penon kami ka space kini ka tai bat menta ke jing tre kali chat bat kum u nong ikmat na kene ka constituency bat kum u shaman apa ka health advisory board jong ka jelah bro koi nin simkhia om tang ha Ribhoi indri ha ga jelah bro koi but specifically menta kesengi apa Ribhoi ka bangidam ang ni ngin simkhia ka banga ke jing angnu jong pat ba nong ba kini ki health institution ki deban rekam no nomor bahaba lala ban trikam kini mod ki long ki asset jong ka state kata ke ka ba kongsan ba ngi scam ha ka jing Kristom jong i madam i honorable minister jong ba da ke jing support ke jong u menteri rang ba abron burom chief minister jong jelaru ba ai ke jing trilang na ka support na ada banyak keren banyak slok ngi scam ba koloi kat bala namla ban le simit ban pendep hendri ailat ya ngiru ngi trir kat ba kini ki kam ke badang sateng apo ka tenan yang koi ka kya in la ban pun urlong kloi ki nam tag jing mento jing pa ba jong ka nongpo gronsi pat ka Ribhoi district i paro. They will have 2 operation theaters. Rams are more or less ready. Equipment will be tendered ASAP. We will not wait for the building to be completed. We have decided today with the Honorable MLA, who is also the chairman of the advisory committee, to immediately make sure that we have the tendering procedures already fast-tracked. So more or less, these 2 facilities
we should see some substantial progress by the month of December of this. Please wait for the time period that is required. You cannot force anything to happen extraordinarily, because see, you have a trauma center, you need to have the specialists. There is a system to even recruit. So now we have a lot of problems. We need to figure out whether the roster will affect that. So we need to also take that decision. So it is not something that can be done in a short span of time or at a snap of a finger. We apologize for the late start or the delay of these projects. But once they happen, then they will be good centers for services in the healthcare facility system of the state of Meghalaya. We can give you this assurance that I don't know whether previous ministers have come or not, but I am here. Our chairperson of the advisory committee is here, and we can tell you that we are as serious as you can imagine, because we would like to see these operational at least before Christmas of this year. I hope that we'll be able to achieve these targets. We will have to look at means and ways for HR, filling in of the HR posts and all that, because there are still other things also that need to be taken into consideration. I do not see why that should not happen. So therefore we are having a 2-month review of this. Every 2 months we'll keep pushing these two projects and hope that they will happen and see the light of day. So we will dovetail both. We will have the old facility at the civil hospital functioning directly at the MCH hospital, because that is a specialized center for gynae and ops. So this will be good for the district and for the state if we segregate. And facilities in civil hospital will likely only cater to not very complicated normal deliveries. Da gajing songkhya halor gajing jong kipat ba hak bedai bat ka kot kakya. Hakala singu blay jong katayo kinong yalam ka New Trap Integrated Territorial Organization Hito Ribhoi District. Kilalit ya kendo ke menteri ketenat ka kot kakya Dr. Amperin Lengdo ban kerpat ban penteri kamno ya ka Maternity and Child Hospital hanyang bernai Parila kenang bagan ajing bentoy ya kipat ba jong kathan Ribhoi. Kinong yalam ka New Trap Integrated Territorial Organization Hito Ribhoi District haka pratrek ujamang arhajar arpulai kala kerpat ke sarkar jela kamtam na kementeri kebedai kemi ya ketenat kakot kakya bakan pen urlong no ke jing angnut kipat ba ka distrik Ribhoi. Daga bapentrai kamno asyan ya ka Maternity and Child Hospital hanyang bernai Parila. Yakni kejing kerpat keseng Hito kala penmi hadian kejing Yeshim Bentalang ha kejing dat jurep Dr. Amperin Lengdo ikne kejaka Sumar ka barang saateng ban ple hadian babun kikam kala dat blut lanyo setang katuk kan liki benta ke barang sa ban pendap. Habakran bat uba ban Karnayor Presiden bat uba Elvis Kersian Vice President ke Hito Ribhoi District. Kila penpau kejing kemen halo kejing Shim Kya jong Dr. Amperin Lengdo Kementeri ketenat kakot kakya ibalawan ban jurep idala dia ya kejing pentrai ya kene hospital kebelah saateng la bon senem. Bat kila penpau kejing angnuat bakan kejing wan jong kementeri kan om dai tang kejing jurep nrei kan don pat uso obat yang bain ash kinong shnong ke distrik Ribhoi. Kila ongru bagi jaka Sumar ha ke distrik Ribhoi kelas tang man kapnya newat ke jela hiru barak kobai. Kum taladon kam kerki ke jaka Sumar kibla pentrai ke distrik bapher bakin trai kamno kam tam ke distrik. Ha ka ba ka Maternity and Child Hospital kalong ke ba ibet ban pentrai no yaka hadian kajing pendap mardor ki kam ke benang saateng. Kini ginong elam ke Hito kilong bakim kwa bagi menteri ke sarkar jela kenciwan tang ban jurep ya kino ki project bala pentrai de ke sarkar jela. Hendrai kide menekon ban pendap yaki badru ban penan kami ki ne kebenta kejing mentoy jing pat ba hi baro jong kinu ki distrik ha ka jela. Ngakum rumah senang penpau jing sokmen bakrau bai minister jengi Dr. Amperin lawan hang nepo senang jengi namta kan ka hospital penpau ka jing sungu ya seng hitoro bakal ayarap ben dalang rekat ban ngi ka senang namta kan ka hospital kenang ba inplino ya kane namar ba ngi ka senang ro ngi igin hospital baka ngi nakal
Kesenong i hospital ba. Long kajing ai subha jungi kesenong rei da lada impli kene hospital kalong sab ai. Kalong kage e kajing du nong jong kesenong umdei tang kesenong barok kawai kari bohai. Te ngada kali ang kas rungba senong apan pau kajing dokumen ba mentar singi dorlang ne kroi ba dan bok ba kan hospital jingi kan long ka pasisok namta ki jingko jingkhia jongki long kemi jongi ki badan hapok riboy banyo ai kata ka jing semar ka bayang namta ban khap long Health Minister jungi Dr. Amperin te komentar ski ila asur kata ski ba inuan ban pait ban jurip ya kan ni jaka te mentar ski da kata ka jing assurance jungi ila wan mentar ski ban ila kendo ila yo ban yakran ban pen iya ka jing jong kan ni hospital markum ka jing kwa hina kaliang kaseng kalong ba kini ban penbit penbiang swa ban pli ya kan ni kamta mandu ka surok aduk ki aduk ki lights aduk ki nong tray ba fer te kai bangi kwa ban ong hani kaski kalong ba kai kalong ka kani ka jingwan jungi kamde ko ban susa tang ka jing jurip lane ka jing wan jungo ya kan ni ka hospital ni ragi kwa ba kan ni jurip kalong ba seiso ba nani sakmat kan ni ka hospital kin yo ban pli no tang bingin yo ba kai namenta ka jingman toy jong upaj ba jong ka thang boy jungi Menteri Uba Kami ya ketena jengok kai pertai ke Jela Meghalaya uba polling do hagasi balang jeng ketayo ula pentip bagi sorkar Jela kalamang saus pak katsan point kendai lai klur tengka ban pentrei yaki katnyo telik project ban kentio ya kakam jengok kai haga Jela ban ula pentip ru bagi sorkar kan penboru yaki BSF bagi dai ban pahra tang haki jaka kapot haki jaka patba Uba polling do habayekran biginong patay kubor ulong bagi sorkar Jela lengba ke Meghalaya Eco-Tourism Infrastructure Development. Karon ni kejing temu ban pentrei yaki katnyo telik project badamenta kejing penkrea igini project kelayak cakmat. Baladep ban mang sauspa katsan point kendai lai klur tengka ban pentrei kam yaki ni project. Uli thu bakini ki katnyo telik project yakan thu bante yaki Shillong Peak Ropeway ke Integrated Hospitality Convention Center Tura ke Hospitality Complex bat Tourism Infrastructure Hamolendep, Sora bat Cibagre, kajing penklador ke Convention Center ha Orchid Lake Resort, Umyam, bat ke Tourism Infrastructure Hanoknum River Island. Bala kami denti bahagi niki lai benai unsa sedang no ya kajing hot tender. Uba polling do uloong badang shen ulalit yu kejat ha ka Shnong Kongthong, rengkat bat UCEM kaki HADC uba Titus Starwell Khan. Ubereru MDC kathan bat lapan bena bante ya ke Hospitality Complex ha ka jinglut ke bankot nyo point sausan klur tengka ha ka Shnong. 17 projects are at various stages of preparation. Some of them are already under construction. Some are under the stage of TPR preparation. And in the case of Kongthong, tenders have been called for the what is called as a rural hospitality complex. So in all we have for Kongthong an amount of 7.45 crores has been earmarked, and various other projects across the state, including the Shillong Peak Ropeway. This will take off sometime in November this year. Then we have the Integrated Hospitality and Convention Center at Tura, which is under construction. Development of hospitality complex and tourism infrastructure at Maulendep, Sora, Cibagre. These are under TPR preparation stage. The revamping of the convention center at the Orchid Lake Resort, Omyam, is under construction. Development of tourism infrastructure at Nongkrum River Island and tourism complex at Nongmahir, these are under DPR preparation. Uba polling do ubalong ru menteri ketena textiles ula pentip bagi sorkar pedeng kan kerja ne kejela ne kebentaban kentio ya ginong tanjan bat eka kam penmi jan ha kejela bat ne kaliang ka menteri ketena textiles jong sorkar pedeng ka Darshana Jardosh kalalit ya kendo ginong tanjan da kakti ulaong
ba anle ikendo e menteri ban IT de kedor khas ban pen sngawi gi jing e jing nong thanjan bat kiwe kiwe ki badan jing dei bat ka kam ban pen mi gi jan namar kalong ke badan kam ban kentiu ya kena ka kam ha ka jela ki babun hi kalong kana bangi hapan identify iki brio ki ba dan interviewing and ki artisan ki jongi dan ki badan ki shnong ki ba kendong ba kim nong aware ya ka jintai kam jong ka Department of Textile su te ban create shwa kata ka awareness haki bat ba ngin la ban reach out cheki ban kenjo shaki kolong la daga jintai lengkat jong ki shnong bat ki nomi kwat pai ba namba kin identify haki nu ki shnong bat ki ba kum ki no ki ba dang like naka jing yo jing support di kesan naka state government Unong ay kitian ke sarkar jela ba poleng do ulapan pau ya gejing sngo tenat bagi BSF kilakem ya kilaingut kisipai jongki ki badan keti hagaban shime gejing em jong ba roning nong kenri Ulong ba kesen jam ke banengkong gede kejing kem yaki bat ke sarkar kan sashim kya ke banekren bat ki bor ka BSF ban siu ke bailut kesan syagi bahayang bahasem jong ba roning ubala sya asiat ha kisipai BSF Uba pol ulong bagi BSF kila kem bat sedang ru ikejing toket kumta ke sarkar kan sekren sigi wei pat kisen jam bari ban shim ne ban pen shitam kat kumkaan Uba pol lengdo ulapan pau ikejing benyau bagi BSF ki pahara ha kejaka pat ba ki bajengai ba nak than kaput bat kari Bangladesh bat ulong baka kamram jong sipai BSF kadai ban yang pahara ha kathan kaput ban tek lakam ki kam bean naduk kejing wandrung bean kajing khayi bean Kumta ke sarkar jela kan sepenbor bagi BSF bagi dai ban pahara bed tang hakitan kaput. Appreciation ke jong ni ya ka move jong ka BSF ban kem ni ki personal jong ki balong involved ha ka jing penyam jing set up ya nuba running nong kenri na jalan teng ha kan ru tarik pat ba ni ai banru ba the law of the land should prevail ba kejing pensistem yaki kan long baik on the basis jong ka kam ka bakile ka balong ka baki overstep ya ka brief ke jongki pat sim ya ka jingem jong ni rangba there has been violation of SOPs. And the other more important aspect of the case is that why were they in a civilian area when they were supposed to be posted at the international border? So that particular aspect of the case, as a long-term measure, has to be taken into account because their primary duty is to guard the international border against various crimes, against illegal infiltration, smuggling. Those are the issues. Now, we will push that they should be moved to the international border to do what they are in the first place supposed to do. Ke kamram hi ke jongi kalong ba ngin pentikna ba ki BSF ki perform ya ka kamram ke jongki bat nolor kata ke donru ka proposal yang ini bangin create show ki battalion jongka state police dia kani kan penirapan enhance ya ka policing ni jongi haki ni kita hanya marwa ki brio badan pentah kum kini kam khai mat ka egalentia ka jongi kadi shwa ka badan dan hapo jongka supervision jongka state police shwa bakin pasal international border Tang hadian baka Khasi Hills Autonomous District Council kalsyem ekarai ban mana teng ban 8 kilo ki marep hayaudo. Ha kasi thoding juga tayo ki executive member jangka Khasi Hills Autonomous District Council rengkat bat kahima meliam. Kila let jurip ke yaudo ban ya kendo ya ki nong rep. Bakem dai ban syasyo ban 8 kilo ya ki marep jongki. Ya kini kejing jurip lelam da ke Kongres Mary Karpuri ke belong ke executive member ke bakmi ya kayo. Rengkat kejing dan lang ki arngut ki executive member ki bekentup yo ba jambor war bat uba tebor lang patau. Bat ladon lang ru usiem ke hima meliam upa iem aina manik siem bat kiwe-kiwe.
Kani kekenhuan kalalit je kendo ikinong rap ban yakran batki banang ni syakamat kemdai ban syashu ikinu ginong kayi ban ot kilo ikimar rap jongki habakiwan bandi hayaudo. I Kongres Mary Kharpuri lapan bana baka KHADC kan penstam daga bateng ikinong kayi kiba ot kilo ikimar rap. Namar kani kan long kajignyat ban ikinong rap bat kan penduk nong bahaya ki. Iloong ba ila pentip ikinong rap baka hima meliam kala penmi ia ko hukum na do kesenam arhazar kat kendai ban mana teng ban om syashu ban ot kilo ban mentaru akish potrek ujemang la penmi biang ya kani gejuk ko hukum bal ada dan ki badang beteng ban ot kilo kinong rap kide ban pentip mardor syaka KHADC ne syaka hima meliam kenang ban yok ban penstom kat kum ka kendon an ya gini ki badan keti ha ka ban ot kilo ya ki mar rap na kinong rap ila so ya halor kani ka jing shawat kilo ya kani ka jing shawat kilo na kani ka jokka council nila ang menta namar kaladon ka order ka blami na ka office ka jong usim jok hima melin na wara jar ka kendai baya ka 8 kilo nun shakshu sunday nushu kau petang ki kriya bari ki borni dala de sei shai ki masala mo te 8 kilo kanum trekam shu Saya pendau 5 tambah 4 kilo kam dai bandang shu. Ha? 1 kilo ngadi sei kimar kau ye kapor ni anta fix sesuatu. Kum kami katu order na 2000 ka kendai. Ni hab hi ban ya basic kum katu order. Kau. Ini nak mana? 4 kilo kan bukan shu. Kalau pintar nak lapan sahabat kau beje tangi kini mati kaladon karai na barok kiniang kabangin wan hida lagi hakas spot ban yui kata kejinge kabaki pekinong rap kima ha baile ba ko kilo ilaya de pendai apa yang kinong rap kinong kai pakide bendan kejinge songku jumut ba kinong rap ru kide ben songku abaki ai kimar ki joki kinong kai bakinong kai ru kinum mo yabja hagju kapor kinong rap ru bakim de ban dunong ndai jingsha kala don luka order na ka office ka jong ka hima meliam adu 2000 ka kendai kabla penmi ka office ka jong hima meliam balakhang ya ka kilo ndai pat kin thau tang ya ki kriya bat ki borni jadi hangta bikin salah ban thiet ki mar ki jongki amdei shu ban chuat lam sam be into na comment scam bakani ka jingwan ka jongi ha kani kasni kalong ka basai so but nakaliang ka jongi ru ngikir pat ret ya kinong rep but aga jo ka poru ya kinong kai ka bakin ya tre lang na ka jing so tu namar ba pi nakapor siya kapor inawan ki jing ujon abakado siya kano kahima melim siya kano ka district council di kan pau shairu syapar kumbangingim le ye kata ka di ka way ka ba ngiru ngikwa banay ka message ba nakaliang ka council amday ka ba ngi susyong kalangti ka ba ngimdon ka taga jing smokia nday ka ba ngi smokia na taga daw ba ngi sawan nday hindi pa ang bangi wan mentaro banong let's say basuan na betakan no ka daw nday pero siya ka tungi la tri na kakam namar kakam la kakam banyak let's say mo ka basuan siya madan madia ka basuya ini na kapor siya kapor kami kamlong hiru bangiru ngin chuan mar bangiru ngi bon kami ngingets kem bahapo ka jingpet jingkni jong ka hima melem hi bangingets kem banang ni syakmat kanun dan chukanu ka jingjor ha kasngi tho diang pat sa Menteri Ketenat Karep Karyang i Dr. Amprin Lengdo rengkat bat ki MLA jong keseng VPP ke begentop i oba Ardan Mela Basayomot bat oba Adalbert Nongrum kilalet jurep ika yaudo ban snap ika jing e ka baki pat ba nong rap ki mat na ka jing shot kilo ki ma rap ha ki nong khayi bat ki mahajon kani ka kenhuan ha ka jinglet jurep kle kendo bat yo banekran ba ki nong rap ki nong khayi ba ki nong thiet jing thiet ki bawan ha yaudo bat i Dr. Amprin ilaong badai ban penduk pendam no ika kentien ot kilo ya ki ma rap ha ki yo namar kani ka penduk nong bhai ki nong rap ke jela kani ka menteri kelapan benaru banakaliang ke sorkar jela kan sasyam kya ya kani ka jing e nang bagi nong rap bagi nong khayi kin mat jeng e ne kanu kuno ka jing do nong penlait chua
Yaki kho, yaki berni hangta sathau yaki kho la ka jong, yaki berni la ka jong. Yaki juhur kapen subut la ka jong. Te hadian katu kan notification na kaliang jongi ngadu araja khat khandai hadu menta ni klam yo so ilunu jeng ujo. Dia nak kaliang jongi isu i bah social media nak kaliang jong ka. Health Farmer Union lali kendu minister di kilawan kendu yang ngaruh office jonga dengan keli maki tiong pa ni klam ko lai yudo. Kadai po yo boy rombong bagadon kata kecuan kilo ita kising. Kita kata balong ba teng nong penungo kenyangi di badan hapo kesuki baru ban keno be ba tang kayo do mamaman ka puat. Nadu arja kendai du mentang klem yo su kenu no complain. Habai dei bakani ko kilo kadai be tang na menta nong rap nong khayi. Haba ladon ka jing yo stu jing mot. Hapa dang ki nong rap bat ki nong khayi. Ngim da dei hante bangennya wan hapo hapa dang yongki teng nilai sulap baki nong khayi baki nong rap bubun sini ki ong ba ki don ki middleman ki ong ba ki marap ki poy hang ni po yodu tang kumba 100% shua bakin poy po yodu ki ladon lupa kita ki beriau ki banaba ki balabat kali sitang lenti hang ta ki babun ki yot kilo lupa sabar ha po yodu jongi nadu arja kenda hidu menta kam don su ata kan penunu jing kilo takadang aku ban keren yang taro nomor tentang kia le taya kata ko kilo bom long kan lai teng ki pun kuslai yang iru ki bade teng o kamar lapoi samairang penban ki briu ki poni o umar ki umlong kata ken iru ki kwa lenti preng kinong rep ki hable bah kinong dir ki hable bah kata ka bakong santam kata ka jong kata ka bangi kwa ha merang imon hang ni taman ong bangin friend tang unong rap ni suku ba unong dir un shem jinge unong rap ki shem je na ka jing ba me bek ker komitre kam paramapi pia lalong no ba syukori we nadu menta unong rap unde ba syukori kinong thiet kim dei ba le ba unong rap tanga ta kala bet bat ladang yo i bakadang don ka jing don kampan bangin nang penklan susu sanaka sarkar ngin le ya kataru ngidei ban ketmau ko wei kiyau ki hat hari kasi jentia ki judai hi ki yau ki bapenyat ka kisim ka hima ka district council ngiburom ya kata namar ki dei maki ki balong try ki yau nrengi nakaliang ka sarkar ngin sa form pat ki bai pat ki kenja guidelines la ni ka kenja jing ai jing mot kumno pade ban pet ba kadon ka lenti pedeng aban yada ya ka hok jong unong rem yada ya ka hok jong unong di bat ya ka hok bajong unong thit kanlong ka babakla bangin ong bakam don ka jing 8 kilo kanlong ka babakla shibun bangin ong bakam don ka jing 8 kilo dei namar badon baki sawan hiar manin na council ban pensange dei nam dei ka jingwan ka jongki le se ka dei hadin baki iba kilati panginwan mangi menta kasni kendengi ka ek program bangin ada ban penbai lupa ngiwan bat bani kendu iginong rep ngilayo snong unong thiet ru umuncur bakadon kajing ong lang yong ka klemi na kalyang jungi kami na unong thiet ba unong di ba mla len mla laj ha ka kam khai pateng ba ibut udan hi bole to bole syukor henre ngila kren kajing kren ba nang ni smart tong ini khai da ka ba hok ma bat kita ki nong rep ru kin le hok bat kita ki nong di ru kin nong thiet ru kin le hok kata ka de ka ning kong shwa ka ba ngin sedang bat na kalyang kajing ki bole ong kam don an ban ot 10 kilo kajing ot 10 kilo ka de kajing ot kabla ot palat put banong bakam don shu kalong ba bakala jenadu menta ka singin do lasai kam dei shu bandon kam dei bandon badru andalawan kata ka jing penbet na kalyang ka sarkar khnang ba kata ka rukome penbet ka jingi kanlong nakam ta ki nong di banam ta ki nong thiet kumju kam dei ban ni sha liang yenu no telara kadan ka jing pamile syukor na baro at kan bet tendai bedi pu umar ngatrangim dadon kam ban pensyong nung rim umar na kata ka song bangi song ni banong ba otno 10 kilo namar ba umar umbaha kata te lese kamlong galinti ka babet namar mla ban ong ba pin kesan ye ka jing ot ye kini ki jing song ki pin du ka pulo ka berni ka syang ka badon kam kalong ba haba phikot pinong thiet ki ben thiet haba ki pan udor mar uba biang uba paka pi su thu kum no bani di padi ka jing di thiet ngimla ban batai lut mangi hang ni ka songa ka jing start ju pi ki nong rep ki nong thiet ki thiet mar kum no ka songa jing start nong thiet mo ladanga nga thiet babi tanga sha syukor ne ranga di ka nong thiet ka start lada pi gon di men ta yang
pi adu mar u baput la sang no pi beli pi on di mar rano nu mar pi sim no ni psa kata kan gede benlong melapat ban subu ya kata ot kilo tang namar kata la dalap yu mar bomlong pen phai no kinong thi siak dan bat ngang la thi ka dor ka barem pi di man mar bo bha ngathai lar kai sai ka ko mi kren ni khana ka tin ka thli ha ka kam khai kan mi ke ne ke amatang ka wi ka basahi ka long bangim po asu bagan don ke jing ot kilo Ka Khasi Students Union rengkat bat kikliat nong sensar senong ha kasi balang jengkatayo. Kalalit IT dagador khas ha Menteri ubah kami ya ketenat Community and Rural Development u Abu Tahir Mandal ha kabagila dawa bantau ya kasi CNRD block ha wa kaji ne Do'lun. Ban penjan ya kejing ai jing syakri ke sarkar syakipat ba. Ka KSU Lai Himazon ke bakentop ya ka plang dilon Do'lun bat warsan lengdo rengkat kejing don lang kikliat nong sensar senong kathan kila penpau bagi don South lagi senong ki bahab Southwest Khasi Hills. Ya gibala terwa ban penhap apo kene ka blok ka ban thau thamai ka ban pensuk yo pat ba. Kila penpau bakathan plang dilon Do'lun bat warsan lengdo kidi gibasa adian ba bat gipat ba ki hab banyat hado laipo hado 100 kilometer ban let jemo kerwat kan bagi senong ki bahab ha ka renikor blok kipat ba kan hab banyat haru lai kentar ka kejat ban le cara nikor. Kidong ilam ka KSU kelepan pau baga CNRD block kadai kalat kalenti kabala ban penti kena baga sorkar kan ay kejing syakri kebejane upat ba bat ki khimi lenti baga sorkar kan sengap lem ya kene kejing uat jong upat ba kathan. Kili thu ban kaliang eti mondal ule pentep ba unsia keren ban pen sengawi kene kemat jing dawa sya menteri rang ba kajela. Ban kerpat sya kapur kamjuli ada long kabala ben sa haban ya rablem ini ban penyok kawai ke blok ha tiga tan la ka long ha wa kaji lan ha Do'lun ro namar ni syam sitam sibun kunti no song jong tiga tan ka tong ka iri namar ba ki ba syong ti ha tan plang dilon ni haban ya ja ban les ban kam sya blok karen ko haban yat leng ba yat kom ba lai dan sa benta kajing jengai galak menglong kumakat prani kat kata kilometer. Nangta kini kibasyong syawar sendo wakaji ru kana haplang ha raniko nangta kini kibana war sendo ru ki hapan lek sya mukrwat kidon ru kibalik sya noston ti ka la jengai sipun ikiru banlet sya du mukrwat lani sya noston nama kajing jengai galak long kumbah ki stan ho kilometer tam di kom ki ba di don sisa hap deng jong kecing sistem ko bejur nak taban let dan kam siki history kam tam blok bat kiwe di lengba jong kini kecing ila sim ya ka rai bain let panya kendu ya minister in charge kun juru ya ka sorka ban yarap lem nak ta ketika kan ka dom jongi kenang ban wanra ya kecing ya jan jong ki ba rengkat ba ka office rekam jong kasarka ini senang ke bahag po karna blok ki haban ya kitat kumbala isaw kanta ban lara kiletan kam sa po office block bat kini ki senang na po mo korwat pat no ki bahag po mo korwat block pat ki haban som kali lane ki haban ya ki jingai ke ba lai po kilometer hadu 2 kilometer te bat kawai ru ngila ong ba kani ka dong than gitu ya dong than ke barang saden abro kiliang ke bun ki breu golong ba teng golong ba tang ban apply ya ki scheme ba per lagi di video lagi di old age pension scheme bu ka ban ya kanya ka jingyo bar ka jinglot jungki bar kami hapsu sono te halor bun kini ki gi udran ru ki wi benta te halor gadi ki benta golong ban kalen jungi ki ka kesu sapas sirshek ka kesu lah Himazon lamar kini alam snong na po yang tu dong tan ilawan ya kendu ban pen kenmau markani kam de kesin ban kom ta ban pen kenmau de bar ka sarkar na kanta kajin kam kerki pansna no ka blok ka ban pej ka baha kamiat ka ban pej ki dinong kam jong ki ba no kandong beluna ka roi ka par jong ki sap sap kali kichnong rek ai ba ulakular yangi lomba ulakular ban ra kini sausian marra spo kabinat ban yakran bat kumjuru ban pha ya ka abde ki office DC nanta ban penbeng ya ban kam na katkum ban penbiang ki jurun kan katkum ki kriteria na tawo ya ka blok ka po to pada matai Haswa bangine kemi ki kubar ke bedangsa ngina phashwa sipor syakini kijing penmana
Hello everyone. In this video, we'll be discussing about uterine fibroid, uterine myomas, or what commonly we call uterine tumors. What are uterine tumors? Actually, these tumors are a growth or excessive growth of the uterine muscle. So they could be single or multiple in the uterus. But the question is, are all uterine fibroids causing female infertility? The answer is no. So if you get a report of ultrasonography showing a uterine fibroid in your uterus, don't get panic. Try to get a consultation with a fertility specialist to know is the tumor or the tumors affecting your fertility, and then have a discussion regarding the fertility enhancing surgery to get removed of these tumors. So in this video we are trying to discuss about the fertility enhancing surgery regarding uterine myomas. So how these uterine myomas affect your fertility? These tumors actually distort the part of natural conception. So during the process of fertilization, when the part is distorted, the implantation of pregnancy is hampered because of these tumors. So the chances of conception and after conception, the chances of miscarriages rate is increased. So in this procedure of laparoscopic myomectomy, we make a few pinholes in your abdomen, and through those pinholes we could remove a very large tumor or multiple tumors, cutting the fibroid into strips and removing them through the holes as strips of tissue. Now if you ask me the advantages of this procedure, so with this procedure we could discharge the patient in 24 hours as there is minimal or no blood loss. There are no stitches in your abdomen as we don't cut the abdomen, because with only the pinholes we are removing the tumor. Second, as the part of distortion, the part of fertility is cleared, so natural conception is possible within 3 to 6 months. Also, the rate of miscarriage is severely reduced after the surgery. As the blood loss is very minimal, so the symptoms of weakness or dizziness after the operation is very less. So if you want to know more about the laparoscopic myomectomy, you can surely contact us. We will try to help you. Thank you. Haswa bangina phai biang shaki kubor ngin penkan mau biang ya kimat bokongsan joko kubor menta getayo. Job ubak sensyar kupar roy na keseng UDP ya ki election MLA na Soyong constituency. Kentaj ubak AL hek baya subut bu Dr. Mukul M Sangma ban pendola dek NPP ban thau sarkar. Amperwa ubak polengdo ek jing ekran ban weng no ayu kumu menteri sarkar. Aipor sa pupra kenta keseng VPP ya ke sarkar ban sange ek jing thungkam kat ba 4 penbed ya ke reservation policy bat ke roster system. Kempang pelat sa pongut ki breu hadin babam ke dokha na ke yang yap breu ha gejala asam. Let jurep ke KHADC bat ke menteri sarkar ke jaudo halor ke jing syaot kilo ki marrep. Bad ke senjam barat ba jung ki pat ba ke wegathan rikasi ban penne ek jing khoj ha kishnong ki thau. Ka Meghalaya Board of School Education hakasi baar kelapan benai ke result jangka class 12 neka higher secondary school leaving certificate jangka science but commerce stream. Bat mentaka genti ke nak pulih jangka laban Bengali Boys Higher Secondary School Shillong kilawan syakmat bat yo eka kerdan benengkong ha ke science bat ke commerce stream. Nagliang PCN ngai ku ya baru ki samla ki belapas hakini ki eksamen ki bela penlong da ke embos. Arnab data jangkalaban Bengali Boys Higher Secondary School Shillong ulayo eka kerdan ke benengkong ha ke eksamen Higher Secondary School Leaving Certificate Science Stream bala penyat dek embos. Da kebayo sauspa prapulai marks bat ulayo distinction ha kisan pilih subject. Ka Steffi Niza W Snaitang jang St Edmunds Higher Secondary School kalayo eka kerdan ke baar kat bai eka kerdan ke balai pat ayo da ka Ishita Bhattacharjee jang St Anthony's Higher Secondary School.
Urisha Purkayashta ubadehi nagalaban Bengali Boys Higher Secondary School Shillong layo ekakerdan menengkong haga eksamen HSSLC Commerce Stream. Nagawayo sauspa prapusau marks but distinction akin rutuli subject. Kadbaw akshat padar jong St. Anthony's Higher Secondary School Shillong ulayo kekerdan kebaar. Ya kekerdan kebalai pat layo da ka Satakshi Das bat ka Sneha Paul jong St. Anthony's Higher Secondary School Shillong. Menta ke senam ke pas ki kena haka science stream kalong nyopupra point prasau na jispa katba haka commerce stream ke pas jong ki kena kalong nyopukendai point light yuwe na jispa. It feels really good. I was really shocked in the morning. Actually, I did not see my results myself. So I was just checking it out. I was just trying to log in to it, and then the teachers called me up saying, "Hey, you topped the science." So I was really shocked. Then I just checked it. I just saw that I have topped. So I was really happy at that time, shocked, happy. So it was just a hybrid of feelings like that. So to whom do you attribute your success to? Teachers, parents, and the Almighty. Can you tell us something about your preparation for the exams? How many hours do you study in a day? Actually, hours when the classes were running full-fledgedly. So at that time, you could manage hardly 2 to 3 hours. Like you finish up with your school, then practicals, then you have got tuitions. Then when you reach home, you just need to rest, and then you just find 2 hours or 3 hours or sometimes even 1 hour. So at that time, I whatever little time I got, I just invested that initially, and then slowly I accustomed to this routine, and then practicals got over slowly, syllabus got over. Then I just increased the number of hours, and initially I just prioritized going parallel with whatever was being taught, and then I used to revise whenever I got time. So what is your next plan? Actually, I plan to do BSc in mathematics, but now after getting the first position, I see whatever offers I get, and I'll just pick the best from there. What is your message to the other students? I'll tell them that I would suggest them to listen to whatever their teachers are telling them, right from the beginning, that they advise you work this way, study this much hours, or eliminate these things, get rid of distractions, or just reduce the usage of social media and all. They would suggest then do these things, that thing. So if they listen to that, they'll just get through surely. Thank you very much and congratulations. I'm very, very happy for this. I really did not expect that I would get any rank. I think it's all because of the teachers, the support I had from the very beginning. I credit my success to them. It's all because of them. I was aware that I will not burn myself out, because if that happens, I'll just lose more days. So I just kept on being consistency and adding the hard work. I think that is just the key to the success. What is your message to the other students who are preparing for the exams? I'll just say them that believe in your teachers. They are the best help you can get in this moment. And support and look at your parents. I think your parents can be a very big motivator to them. And just believe in yourself and just keep putting on the hard work. If you don't believe yourself, I think hard work is useless for you. So now I'm planning to pursue BCom in accounts and finance, and after that I'll aim to be an investment banker. I'm very grateful. I'm very happy for my friend who achieved the first rank in science, because last year we got the first rank in science, and before that we got the first rank in commerce. So seeing our seniors, I think that really motivated us to do the same, to do what they achieved. And so I'm very, very happy both for myself and for my friend. So we got the first position in science 2021, and then last year we got the first position in science. So this year it's just a combination of both, first in science, first in commerce. So I'm really feeling very happy for that. So Lade kran hi hagaban penne ak jingkho jingsuba haki shnong kitau. Lese kamlong ke besok ikinong penya chnong lani ki bor ke bedi khmi. Lada kamdan ke jinge trailang bat kinong song shnong. La kalong hasor ne hanong kendong. Menta ke janmiet ngena phai chkoi ko kubor ke balese kan ai nok sai ki weipat ban iet bat sumar khoj ya ka saudong saukun hakisnong kitau kanang bagi pateng ki bahadian kin buat ya ke kabalahikai da kilong shwa jongki hagini ki singi ki bamenta la ringi phai shikinu kinu ki jingbam khutia mutia bat ki wedi ki jingbam bat ki jingdi ki dei bet ki basong ha ki plastik la ne ha ki bilar plastik ki bapen isat met pat ya kinong yat nong yeng haba ki don ki breo ki baklam akor ki babret pathar shiklinti sengkien ya ki pla bat ki bilar plastik ki bala dat pendon kam ya kania ansaki hagi benta
na kebentaban sena pat ikiwe pat ki cingdon kam ki bami leng baka plastik te kata kadai ka pang ka ba mangi yo ke cimut kumno banlum ki plastik ka banang kong kalong bengilong concern ni kemariang ni kwa ba kemariang kalong ka bukhuj ka ba arpat ka ba ngi yoi kalong ba ngi ba da ka bangile kumni ka plastik ru ka don ka jing mentoy ha ka ba kala ban ai kam ni ki bro ban ka ju ka poru la ban penmi sekiwei pat ki products leng ba kini ki plastik ki bala berat sya kendo hadian belalang bon ki plastik kentup iki bilor naman kisnong pat lawan kit saha kawai ke jaka pelang nyut kebahe kebala bu akasnong jongsha kebala penlong kum ke jaka hapedeng ban lum thup ya kini kinyut hang ni penla ban yi badaki spa berni lalum ya kini kinyut ki badai tang ki plastik sudah ki badai ki plastik song mar song bam song chips ki slipar bat juti plastik bat ki bilar song Habis dapat collection apa senang, te kum bakalong menta habis dapat kini ke art huai teli kisenong kemot kawid WC gadon. Te ngalak benong bakini ke art huai teli kisenong mar bakila don ka storage te kila penbej te ki penbej ya kapor ko cungki sisen si benai lene sisen ar benai ki don ki ba penbej kunta bat ki wanra ka tu ka storage cungki. Bat hadin tu te kum balong menta ni ya jongsha ngila don ya kini ki cluster coordinator. Bagi la penbaik hakan ni ke wei ke area kon kidon kumbasan la ni siposunong te hang tu nang ni naka komiti jong kan ka plastic waste management na jongsha ni la bu ya kita ki breu bakin yo kontak batki hakan no kono ko por ba ka plastik kala adap haka tu ka sinong kin saya arrange kitu ki sinong ke badan hang tu ki cluster but uni koordinator badi pa ya katu ke area kemun unsa arrange ya kali ban lek shaw no ya kitu plastik but ban ra no hang te po plastic waste management ban poi syakatong ka bagi nong sensar snong kilabo ban pen khoj gi snong bat ban pelat na jing sata ki plastik ka ba pen isi dor tam gi snong ki thau namar kim pot gi popos nem kumbala ong na basdang badan kam ka jing trailang bat kinong song snong kumta hagi snong hagi ka than ru kinong song snong ki kerjaan pura ya kanie da ka be trailang bat ki dor bar snong hagasnong jong syapat dan we urang ba ubada ka man ngobha man la kasngi haba ulat por ulumi ginyut plastik na kaleng kasnong bar une urang ba ude ba herat lawai ka ngila banong ha ka cing hak senjam chungi banlum mikini ke plastik hi ka banong kon ngyap hi ngimla banle klem ka cing trelang kinong song snong man chan man ka we pwe ka yeng hi kila don la ki chong ki dasbin wat hadukan ru ngila mana bomdai shu ban berat kum tu ha ban bu laki de ka let's say ngila banong kide kinu nu jing de ki ha bandon ka dasbin lara klem dasbin nginom sya shu ya kita ke dukan ban bu dukan te leng ba ka jingle ka jungi kum ni kamut haki yang kisam ru ngila betha bakin bu ke dasbin let's say kala banong da i plastik let's say kala banong da itin pat ngila bu ru kini ke dasbin ha keleng ka snong khnang ba la ban te lakam hoi klempep don hani tai kiba teng haka cingklet don kiba bread namar kim pasutu hendai nasional sungi hi kiba bun ila banong ba kendai 4% kendai persen kibru kila sungtu kumno ban penlang ke plastik namar da ka bangi persutu kumta kibru kila sutu ba bat kumbal ong mane sakmat kawai ke bangi i kicing sutu namar ba ngila pha yo nong lum man kesngi lang ba kicing i yo nong lum kibru ki sedang ban kendit ban reu bo peleng lada ngilum kini plastik ni penlang-lang haju kumut kawara sya kecing itenat ya ka surok kalenti kesengkian kawara kecing itenat ya kemariang kata kadai ka ba ngila banong ka jing chop chungi kecing lum kini plastik kadai kecing terlang bor buj na kaliang kinong song-song bar kawai pegawai yang bar kidukan ro kunju
te abang kam badi kesnong lecong ni smodi ba lum lang pukul kesnong katau kum badi kesnong lecong ngim subong suk kesnong tiwi ngim subong suk kesnong tenoro adi kesnong tinggi habi ong kesnong tinggi ni smodi ba ni lum lang makan kesnong pukul te jaga por pat te kat kum basak kakam hari ni dia berak sengir ni hab ni sim balik sim ni kakam ko ni sim sudah dak sengar tatin ni sim sudah dak cing sungat ya sim kum nung tre kakam ya kapor yang kai sudah batang bang senong kan long baba khut kan long ko suban long ko bala ya thugta te hakakam patte haba la tre pa kakam te pada syak ka brosi sungai hidup demit ha tre wa di ngediap tam setiap punta kakam te kala sisin bali teng ngim pensak tiang reka Hagani katayo hadian ba kani kejaka pelang ya ginyut plastik ha jongsha keladap. Da gajinget trelang mensngob ha janginong song-snong ke badai tang kirang ba. Lapen kit pad ikini ginyut plastik syaka kudam kabla tau kerpang. Bat hagani kesngi kombalai trok kini ginyut plastik lapen kit no nagani kejaka. Ban pen urlong ya kani kejing temu jenggisnong ban pen kuat ginyut plastik. Layo jing kershan ru ubat nak skim Swachh Bharat Mission. Te habadai bat ka khoj ke suba khamtam habadai bat ka ching sapriang jong ki plastik te na kaliang jongi na ka Swachh Bharat Mission te kumbolong menta ba hamman la ki snong ni la lej ban ya kendu ya kirang ba snong ya ki sabram group bat ya ki executive member ba kin pensyai bat kin pensuthu ya ki nong snong ba kim dei shu ban bret pathar ya plastik te kumbolong menta ngila don ya kani ka plastic waste management hang ni chongsha te kai ke ba ngila man la ki snong te kirang ba snong ngila ai ki ya ki hikai ba man la ki thlieng kin hikai ba kim dei shu ban brat pathar yi plastic ba na ki tu ki yeng ka snong kan sapen baj ban wan ra ha ka wei ka chaka te kum balong menta ni kham tam ki don arpwei tli ki snong ba ni ong kita ke SLWM village kini ki snong ki dei ki ba ngila ai ya kata ka skem te kila don ro ya ka street set hapo snong ban pelang ya ki plastik te kini ki arp huai teli ki snong te man ha kini ki snam baladap ngila dap lekit tang sisin te hadin anta mentaro kila i pelang biang te bun ki plastik kila ya dap itu ki storage set cuki te menta ka si ngila kit nani na chongsha kumbang ngila i ba ka chongsha na te ka storage set ke ba chisha kam dei ka storage set an dei tang ba ka snong ka shu ai caka ki bakin pelang namar bom padap ketika ka caka bala sna sitai mong ong kani ka plastic waste management bang ibu sitai te menta ka sngi pada i ba ka ladap ketika cintrai sitai te kumbul ong saudara rahmat bang don kam mata satang ya kalaj te kadang bang la ban pak no ya kani plastik but ndang la de pak pada kani ka na kaliang chung ka PHE ka office ni te kan sim kala don ka cing penbaj te ya kata ngamla ban batai si ki lejbu andre ki ba ki ong yang ki hikai yang ki long ba ndang la de pelang tu ngila de sekirkit ya ka single use bat ki non single use te kemudian ya tu pada na office kin sawan sim bat kin sara caka ka ba kila ya de penbaj na mentaban lejbu ya kini ki plastik Yakini kinyut lapen kit syaka wei pat ke kudam kabla thau kham paji na kasnong basyong kibrio. Kayeng kabla thau kerpang na gebenta ban song pat igili plastik san pau kilo ha ka wei ka song. Ban na gebenta ban song igini plastik kala don ru ka kor ban penan kam ha ka ban song. Hendrai ke bebu jeng apat iki bor iba peniat ya kene ka kam. Kalong ba hado menta ke MEECL kampat ai boarding ha kene ka yeng.
ka mesin ke bangi yom ta kedai ke ban press kini plastik menta kemud ngin press san 4 kilo ndai ke basusi kalong bahaduk menta ngi klem padon ya kalai dengan don kam ke 3 phase kemud ngi don kam la lau chong u transformer ndai shoot ke ni kalai pak ba namar kedai ke mesin ka kham khlain te nak ta kadau ke jing ke bangi ngi syam menta kalong ba ngim padon ya ka 3 phase connection thang te tang sulak yo ke 3 phase connection kemud ngila ready ban pentre kam no te mentar man ke sengi ngi ya pentre kam ni ki bro ban sorted out yek tu ki plastik ban segregate yeki kinu ki ba long single layer ki ba mo single use le double bat kumta ter ngi segregate yeki hakata kom ngila don hi da ki bro ban bu ban penlang la kecong ka bangi sinai ke unit ke plastic waste management unit hang tairu kada hi ki rap na keleng government ke government ke rap sanlak hot kamdap tang ke pisah be rap government namar lai ke kam dai ke bekhia pelai kamdap namar bangi haban le be manual larjin bardon ka boarding ke biang ke kala kam sup ndai ngi haban le manual da ka board be chung breu te kumta ngila madong ka don ke rap chung government tang ba ka tang ke rap chung government kamdap ngi hap hiru ban contribute na kaliang chung ko senong perbuat ikani ke mesin ke bangal ong mene ke bala mensan meneru ke bangil ayok mentaru ke dehi lembaga jingrap chung government. Te parlok da ketung ila poi syaka pukut juga tup kubor jengi menta gajan miet ngin se syam biang bat pila syam tayo haga jok kasngi bat haga jok kopor kublai shibon kopor jong pi bat chasok